Yes, igitondo cyiza cyane kuri wakurikiye Connect Media TV aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye. Nizera ko mumeze neza cyane mu mpande zose ku migabane igiye itandukanye, benshi mwaramukiye no mu mirimo igiye itandukanye, abandi bakiri mu masaha y'igicuku kabisa, namwe nizera ko rwose mumerewe neza cyane, namwe muraza kuba mubyukana imbaraga cyane mwerekeza ku mirimo yanyu igiye itandukanye. Abantu mwese muri hano mu karere k'ibiyaga bigari, hano mu bihugu by'abaturanyi, yaba igihugu cya Uganda, Congo, Burundi, Tanzania, Kenya, ndabizi mwese mukurikirana amakuru yacu munsi ku munsi, ndetse n'abanyekongo batandukanye bari mu nkambi zigiye zitandukanye hano mu karere kacu, abari mu gihugu cy'u Rwanda mu nkambi nka Kiziba, za Mahama, za Kigeme, rwose ndabaramukije cyane. Abari mu gihugu cya Uganda muri Kyegegwa district, abantu muri Cyakatu refugee settlement, abantu muri Kamwenge hariya Rwamwanja, abantu mwese muri Nakivar cyangwa ndabaramukije kabisa, n'abari muri Urban hariya Kampala, ndabizi ko mwese mukurikirana amakuru ya muri Kongo 5 hano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nakindi rero kiba kituramukije no kugira ngo tubahuze n'amakuru abagezweho, n'amakuru akomeje kurebana n'umutekano n'ubundi muri rusange, aho intare za Sarambwe zikomeje urugamba rwo kubohora abaturage, ari nako ibiganiro ku mpande zombi bigenda bikomeza kugira ngo harebe icyakorwa amahoro n'umutekano byongere bigaruke. Ariko ikibazo gikomeje kwibazwa, ese koko aya mahoro araza gukomeza gushakirwa mu kohereza ibisasu biremereye, ibintu biraza kuba bigarukira he? Ese koko impande zose umuriro uraza kuba ukomeza kwaka, nibyo biraza kuba bigarura amahoro, cyangwa nuko iyi ntambwe y'ibiganiro yashyirwamo imbaraga, ahubwo ibintu bikagera ku musozo, bikagera ku iherezo, nk'uko leta ya Katari imaze iminsi ibikurikirana cyane, leta zunze ubumwe za Amerika bahagurukiye iki kibazo. Yes, reka rero twigire mu makuru arebana n'urugamba. Rwose ni inkuru nziza cyane kuri M23, cyangwa se n'abakurikirana imirwano umunsi ku munsi, mwishimira ko M23 yamaze kuba ibohora ibice bigiye bitandukanye. Nubwo ibyo byose biriho nyine, ntabwo M23 yareberaho abaturage bari kurengana, niyo mpamvu ikomeza kurwana urugamba aho rushoboka rwose kugira ngo igarure amahoro n'umutekano. Inkuru nziza rero yo muri iyi weekend dusoje nuko ni inkuru nziza cyane ku bakunzi ba M23, nuko M23 ifatanyije na MRDP twirwaneho bamaze kuba rwose batangaza ko bamaze kuba bigarurira ibice hariya muri Sud Kivu. M23 rero ifatanyije na MRDP twirwaneho, rwose aba bose bakaba bafatanyije kugira ngo babohore abanyekongo bo mu burasirazuba bwa Kongo. Rero rwose ni urugamba rwabahuje n'izi ngabo za leta ya Kinshasa FARDC ndetse na Wazalendo FDLR hariya mu bice bya Ruhago ndetse na Bwegerera, Irega ndetse na Katsoba, ni bice biherereye hariya muri teritwari ya Kabare hariya muri Sud Kivu. Rero muri weekend rwose aba basirikare ba M23 bafatanyije na twirwaneho bafashe ibi bice mu mirwano ikaze cyane yabahuje n'izi ngabo za FARDC ndetse na FDLR na Wazalendo. Amakuru aturuka muri biriya bice ni bice byabereyemo urusaku rw'amasasu kabisa, humvikanye imbunda ziremereye cyane, habaho gukozanyaho bikomeye cyane. Urumva rero kugira ngo M23 na twirwaneho rero bakora izo operasiyo zose kabisa, bahanganye n'izi ngabo, bakuze iyo bwabaga utu duce ewana baratubohora kabisa. Rero iyi mirwano yabo yakomeje gukara cyane, igenda rero kwira muri ibyo bice byose bya Bwegerera hariya na Irega na Katsoba. Abasirikare rero bamaze gufata utwo duce twose, bituma ingabo za leta zisubira inyuma zigana mu bice bya Mashango, aho bivuga ko zahungiye. Urumva abatangabuhamya rero bavuga ko ngo iyi mirwano yakoreshejwemo intwaro ziremereye n'izoroheje, bituma abaturage benshi bahungira
ahantu bavuga ko bo hizewe cyane kabisa, abandi bakisha mu ngo zabo kugira ngo barokoke. Ni ukupiga rwose amagoti kabisa, bakinjira nabo mu ndaki bakisha cyane kugira ngo izi mbunda ewana zitaza kuba zituma bahasiga ubuzima, kuko uru rugamba iyo ruri kurwanwa M23 iri kurwana n'aba Wazalendo na FDLR na FARDC, ikintu birinda cyane ni ukwirinda ko abaturage babigwamo. Niyo mpamvu twakunze kubabwira tuti urugamba rwa Uvira ruri gusaba cyane M23 kwitondera, kimwe mu bice byo muri Sud Kivu, ibice bigiye bituyemo n'abaturage bisaba ko bitonda cyane kugira ngo hatagira abaturage bahatakariza ubuzima kandi ari bonyine baje kuba babohora. Biravuga ko rero utu duce twose twamaze gufatwa ku munsi wo kuwa gatandatu w'iki cyumweru gishize. Aba barwanyi ba AFC 23 na MRDP twirwaneho rwose hariya muri Ruhago ndetse no mu bwami bwa Ninja, hari muri teritwari ya Kabare rwose. Ibi bice byose M23 barakubwira bati ibi bice byose bamaze kuba babyigarurira. Ni inkuru nziza rero ku bakunzi ba M23 kubera ko muri Sud Kivu niho hantu hakomeje kugenda haba urugamba rukomeye cyane, kubera ko yaba ingabo z'u Burundi, yaba FARDC, yaba Wazalendo, yaba FDLR bamanuye ingabo nyinshi cyane. Abarundi bamaze baruka kumanura ingabo zigera ku 3,000, bamaze kuba bashinga ibirindiro bigiye bitandukanye hara muri Sud Kivu. Urabizi ko n'ingabo nyinshi zamaze kuba zikupira rwose ibyinshi cyane ariya muri Minembwe. Urabizi ko rwose abaturage b'iminembwe bahora batabaza umunsi ku munsi bavuga bati ingabo z'u Burundi zamaze kuba zigota Minembwe yose hariya no mu bice bya za Fizi, hariya rwose bamaze kuba ngo bahagota cyane. Rero kuhagota abaturage bakaba bakomeje kugenda ubuzima buba bubi cyane, kubera ko kugira ngo babe babasha kujya mu mahahiro babashe kubona ibyo kurya ni ikibazo gikomeye cyane, kandi barakorerwa ubwicanyi mu buryo bugiye butandukanye. Urumva ko rero ni ibyaha byinshi ubona ko bishingiye rwose ku kuba biri kwerekeza kuri genocide, kubera ko hariya mu duce twa Fizi, Mwenga na Uvira hariya rwose byo ni ibice bya hariya muri Sud Kivu. Ingabo zigera ku 10,000 z'abarundi ziri mu bice bigiye bitandukanye, muri biriya bice bigiye bitandukanye bya hariya muri Sud Kivu, gakomeza iyo za Minembwe iyo ngiyo Murenge. Rero twarabibabwiye ko hari bataliyoni zigera kuri 10, hagati ya 12 na 15 z'abarundi zamaze kuba zigera muri biriya bice, zamaze kuba zihagota. Urumva ko rero ntabwo ibintu byoroshye cyane, ni urugamba rukomeje kwaka rwose hariya muri biriya bice. Rero ibi ngibi amaherezo yabyo niyo umuntu agikomeje kwibaza, ese koko amahoro araza kugaruka gute mu gihe leta ya Kinshasa n'ubundi ikomeza gucana umuriro ku baturage? Urumva rero ntabwo M23 ibi bintu iraza kuba ibyihanganira, ntabwo iraza kuba ibyihanganira. Niyo mpamvu nayo itaraza kwemera gukomeza gukorwa mu jisho, nk'uko bamwe mu bayobozi ba M23 bahora babigarukaho, barimo Corneille Nangaa, barimo Bertrand Bisimwa, bavuga bati ntabwo ibi bintu tuzabyihanganira kabisa. Indi nkuru rero twahita twerekezaho ni inkuru irebana n'igihugu cya Amerika. Nuko perezida wa Amerika Donald Trump uyu nguyu arateganya guhuza perezida wa Congo Felix Tshisekedi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku itariki ya 13 uku kwezi kwa 11 hariya i Washington, hagamijwe gusinya amasezerano y'amahoro. Mbere y'icyo gikorwa rero hari ibiganiro biri kubera ido hagati ya guverinoma ya Congo n'umutwe wa AFC 23 bishyigikiwe rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo cyumweru rero kiri imbere cyo kirafatwa rwose nk'icy'ingenzi cyane ku buhuza bwa Katari bugamije kugera nabwo ku masezerano arambye. Nkuko uyu Masad Boulos, umujyanama wa perezida Trump, yashimangiye intambwe imaze guterwa mu biganiro bya Doha, anashimira igihugu cya Katari ku ruhare gikomeje kugira mu gushakishiriza impande zombi zose uburyo zaganiramo ibintu bikagenda neza. Nanone rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari we arakomeza kwibutsa ko ibiganiro ari cyo kintu cyiza cyane, ariyo nzira ya nyayo
yo gukemura amakimbirane no gusigasira amahoro mu karere. Aha rero namwe mukurikiye amakuru yacu muri aka kanya, ese koko ibi biganiro muri kubona bizashyira iherezo kuri ibi bibazo bikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, dore ko leta ya Kinshasa ikunda kurengera n'ubundi kongera ikajya mu biganiro, ariko yava mu biganiro n'ubundi ikaza ikarenga ku by'amasezerano ikagaba ibitero bitandukanye kuri M23. Twagiye tubigarukaho muri biriya bice bya za Warikare, uburyo drone zakomeje kwatsa umuriro yo za Masisi. Ibyo byose kandi bigakorwa ari uko bavuye mu biganiro. Ese kuko kuki FARDC ndetse n'iyi mitwe yose itari kubahiriza ibiri mu masezerano kuko M23 yo yamaze kuvuga ko ishyigikiye ibiganiro, ahubwo ikibazo ari leta ya Kinshasa yo yakomeje kwinangira, ahubwo yo akaba ari igikomeje guhungabanya ibice byose byamaze kuba byigarurwa na M23. Murabizi ko n'inama iherutse mu gihugu cy'Ubufaransa, leta ya Kinshasa irimo ivuga ati rwose ndetse babifashwemo n'Ubufaransa bavuga bati ikibuga cy'indege cya Goma turashaka ko gifungurwa, hakabaho gutangira ingendo z'indege kugira ngo ubufasha ku baturage bwongere buboneke. Ariko rero ukongera ukibaza se uyu Felix Tshisekedi izi mpuhwe azifitiye abaturage kurenza uko M23 bafitiye impuhwe, dore ko mu bice bigiye bitandukanye yakomeje kugenda abatsaho umuriro n'izi drone. Ese koko umuntu wagiye usenyera ibikorwa remezo by'abaturage, yaba amashuri yasenyutse, yaba amazu y'abaturage, ibyinshi cyane abaturage bahasize ubuzima kubera izi ndege zitagira abapilote ndetse n'imbunda ziremereye yagiye yohereza mu bice bigiye bitandukanye. Ubu ngubu nibwo afitiye impuhwe abaturage kubera ibyo amaze kubakorera. Ibyo byose rero bikagenda byibazwaho cyane, uburyo M23 yo ikubwira ati ibyo bintu byo mu byibagirwe, byo gufungura ikibuga cy'indege mu byibagirwe. Hari ibyibanze bikwiriye kubanza kuba bikorwa, ubundi abaturage bakagira imibereho myiza, izo banke zigafungurwa, amafaranga akaboneka mu baturage, kubera ko kimwe mu bibazo bihangayikishije abaturage mu bice M23 yamaze kuyigarurira ni ikigendanye n'amafaranga. Ni ikibazo giteye inkeke cyane kabisa. Yes, rero tugenda tugana ku musozo w'aya makuru yacu, ture ko amakuru yo aba ari menshi cyane. Reka twerekeze mu bindi bice nabyo biherutse kuberamo ibibazo kabisa bikomeye by'imirwano. Reka twerekeze hariya muri Ituri. Abantu 5 bapfire mu mirwano yabereye hari ku kibuga cy'indege cya Zare muri teritwari ya Mahagi hagati y'abasirikare b'ingabo za Uganda UPDF ku mugoroba wo kuwa 5 w'iki cyumweru dushoje. Rwose ni imirwano yari ikomeye cyane. Amakuru avuga ko amakuru avaho yabereye iyo mirwano avuga ko amakimbirane yakomotse ku mpaka ziturutse ku mukobwa ucuruza inzoga witwa Akutu, nk'uko bitangazwa n'inzego z'aho hantu. Urumva rwose habaye amakimbirane biturutse kuri uwo mucuruzi w'inzoga, habaho kurasana bikomeye cyane. Ewana abantu 5 bahise bahasiga ubuzima. Izi mvururu rero zatumye abaturage bahasiga ubuzima. Rwose abasirikari baje kuba bashyamirana kabisa, ibintu bigenda nabi cyane. Indi nkuru ni inkuru y'inkongi y'umuriro hariya muri Sud Kivu yibasiye ingo nyinshi cyane hariya mu isoko rya Cyalomera. Gerereye ni hariya muri Ruhihi hariya muri Sud Kivu. Abatangabuhamya rero bari kuvuga ko ngo inzu zirenga 100 rwose zahiye, nyamara impamvu y'inkongi y'umuriro ntiramenyekana. Rero aka gace karimo ubu bucuruzi, aka gace rwose kari karafunzwe ku itegeko rya M23. Rwose ibi bice akaba ari ibice M23 igenda igenzura, dore ko biriya bice byo muri Sud Kivu biri kugenda bikomeza kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Ari byo M23 ikomeje kugenda ikangurira abayobozi bahari rwose
kudatuma abaturage bubaka mu buryo butemewe, bubaka mu buryo bw'akajagari. Ni bimwe mu bintu byagiye bigaragaza ko rero biteza inkongi z'umuriro, buryo abantu batuye mu bucucike, mu kajagari gakomeye cyane. Inkongi y'umuriro aricyo kintu kibitera cyane, n'izo sirikwi z'imiriro rwose mu buryo bwa installation z'akajagari, ibyo byose bigateza inkongi y'umuriro mu mazu agiye atandukanye. Yes, ngaho rero ayo niyo makuru twari tugufitiye muri iki gitondo. Andi makuru arebana n'imirwano ndetse n'ubusesenguzi bugiye butandukanye ku makuru yose arebana n'uyu mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku busesenguzi bwimbitse, kuri update nyinshi, byose turaza kuba tubigarukaho mu masaha ari imbere. Mukomeze muryoherwe na Connect Media TV, amakuru yose tubagezaho, kuko ni amakuru aba yizewe, amakuru rwose meza ubasha kumva neza cyane, atari amakuru y'ibihuha nk'uko bamwe bajya babigenza kugira ngo babashe gutwika bibonera izo views, nyamara mu by'ukuri nta update nzima baguhaye. Twebwe icyo twiyemeje ni ukuguha update za nyazo. Mukomeze mugire ibihe byiza. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, banza ukande subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi wabonye notification yuko tukugejejeho amakuru mashyashya. Ciao ciao.